Merhaba. Son hastamız. Nasıl gidiyor? Как се чувстваш? Много съм добре. Çok iyi. Bir muayene edebilir miyiz? Uzanabilir mi? Kata прегледа. Çok iyi. Ağrısı var mı böyle? Имаш ли болка? Yok. Karnı çok rahat görünüyor. Güzel. Kan testlerimiz falan da çok iyi. Sonuçlarda herhangi bir problemimiz yok. Her şey iyi gidiyor ameliyat sonrası. След операцията кръвните изследвания са много добри, нямаше какъв проблем. Zaten hasta da hiç ameliyat olmamış gibi maşallah. Машала, не си като оперирана, така изглеждаш. Така и се чувствам. Öyle hissediyorum. Само Evet, çok iyi. продължавам малко да повръщам. Тогава имам дискомфорт, обаче когато повърна ме улеква. Bulantım oluyor ve hafif kusuyorum. Kustuğum zaman da bir rahatlama hissediyorum. Birkaç gün böyle olabiliyor bulantı hissi. Bu normal ama geçecek, endişe etmesin. Genellikle ikinci günden sonra tamamen geçiyor. След операцията очакваме да се повдига, да повръщаш. На втория, третия ден абсолютно нищо няма да ти остане. Nasıl gidiyor? Yürüyüşler falan var mı sorun? Движиш ли се? Да. Тренираш с стопките? Да. Колко, Üçünü de kaldırıyor mu? колко вдигаш? Три, как? Üçünü. Аз съм стронг. Bir göstersin bakalım. Bir şov yapsın bize. Хайде, покажи, направи шоу. Хайде. Браво. Браво. Günün hastası. Ти си на деня пациентката. Да. Bol bol yürüsün. Topları zaten bitirmiş. Suda dediğim gibi bulantısı olmadıkça devam etsin. Yarın ilave şeyler de vereceğiz. Да се движиш колкото можеш. С топките си свършила топ си, с топките. Вода, ако можеш да пиеш. От утре започваме с добавките. Протеиновия шейк с бульона. Yarın görüşürüz. Утре на медитация пак се срещнете. Супер. Hadi bakalım. Ето, доктора, заповядайте на нашия екип. Нещо да се почерпите от България. Благодаря. За мое здраве. Çok teşekkür Sağ ederim. olun için. Zahmet etmiş. Oradan buraya kadar teşekkür ederim. Благодаря много от България. Са досетни за Çok sağ ol. Много ти Благодаря и аз много. Görüşürüz. А не са çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Чао. Чао.